Prijović. Lepo do Živkovića, ovaj do Rukavine, Rukavina, Milinković-Savić, velika šansa, 1:0, sjajan pogodak reprezentacije Srbije u 59. minutu, izuzetan napad, Ljajić, 1:0 za reprezentaciju Srbije. Otišao je u zagrljaj selektoru Mladenu Krstajiću. Ljajić postiže još jedan gol za reprezentaciju Srbije koja vodi od 59. minuta. Evo tog napada, Prijović, Živković, Rukavina je već bio visoko, Milinković-Savić, sjajan potez i asistencija, Ljajić iz prve, svi su pratili akciju. Gledajte Ljajića tamo kako se približava, ostao je slobodan na tom delu terena, iz prve udarac i pogodak, 1:0.